Христе, жертва Божията явно ще бъде завърнавате на света за живота и спасение на светът. Идем от войница да се купи рибата на вода пълна. Идем аж потече. От вода. Видно ще видя за следващи и следващата негова истинска. Благословени са ти, името на Христа, и последно за различни свидетели на Буче се спомня на Славата Божество, нашето Божество, приславна Мария. Имя Господи, организуйте молитва, жертва на мислят на жертва. Царицата застана до съвета обличеното злото на облика след расе. Честна славна, честна пророк, петъши късната дела, честни спомени. На светите славни пророци, Мойсей, Аарон, Илия, Елисей, Давид, те са светите името за Бога, се да се пророчи, честни спомени, светите славни, светите почитания апостоли, Петър, Павел, светите апостоли. Честна свети доци, свети Вили, Васили, Велики, Григорий, Богослов, Славата, Атанаси, Гири, Николай, Мирокиска. Чест изпълнен на апостол, Палачин, Гъртина, Стефан. На свети великомъченици, Димитри, Георги, Федор, Тиран, Теодор, Стратен, Гори, Градовски, Зелебетанци, Апостолмъченици, Зелебетанци, Мъченици, Мъченици, Препова, Варик, Ефимия, Разкрива Катерина, Западна, Негнатски, Стези, Мъченичка, Честна, Федоровна, Кривола, Спонсонаша, Антоний, Евтимия, Западна, Атанасия, Павелси, Печевски, Сергей Варданишки, Йоан Велски, Пуховчински, Град, Плясов, Еркин, Сойски, Варин, Мамински, Михаил, Варин, Видовски, Сидоки, Боробряци, Велики, Велики, Майк, Кавайдев, Федорски, Настазия, Прасов, Честно светите чудотворци, разселенци, позвани дани, киднам, Андрея, Богатия, Светлица. Честно светите правни, Богатия, Акимияна, светит Климент, архиепископ Отоковски, чудотворец. Светият апостол Онисим. Понедельника го празнувам, за да ви пивам от оригинално христски живот, да се слава да вас говори, за да ви свети припочи молитва за Тия Божия. Учиста нашият отец Йован, архиепископът Константинополски Златост, спомни го владика, че е колебчисък епископство православно блаженето архиепископ Балтийски на Конски Стефан. Високо пресветение митрополит наш Михаил, честото свещенство, Христа дяконство и цари свещенски чин. Благите са служащи наши свещенци и дякони, за добрите наши, що си ги поведал за обеземница пред благовладика, Светланка милост. Спомнила Господи православния народ наш, изите во Христа наши браќа. Господи, за здравие и спасение на чаята Божия. Живко злата. Йован фамилията, Петър са фамилията, Зузана са фамилията, Бун са фамилията, Зора са фамилията, Яна са фамилията, Вита са фамилията, Мили, Сузи са фамилията, Милза са фамилията, Брус, Инта, Алека, Александър, Зоран, Изабела, Ема, Джулия, Наташа, Диана, Rebeka, Белли, Мирослав, Снежана, Горан, Бисерев, Изабела, Катерина, Слободан, Мила, Здравия, Видала са фамилията, Рая, Матео, Игор, Наташа, Влада, Мария, Ярослава, Крайка, Мандана, Анджела, Мандана, Ексипана, Цвета Христова, Мирослава, Ема, Душко, Безанка, Кирил, Влада, Александра, Горан, Орнан, Кръстон, Милена, Йованче, Зоран,
Весна Александър, Нови Мария Степченанде, Славица Влада Александър, Павле Анче, Симон Крис, Изабела Александър Себастия, Анастасия Христос, Паскалис, Васил Весис, Клад, Красов, Панило, Фотин, Рапина, Коста, Лена, Бери Софонията, Крис Софонията, Тами Софонията, Еристо Донка, Зоран, Йовита, Златко, Рената, Милана, Кристофер, Неки Ристо, Радко, Ленче, Mitko, Tanja, Sine, Tome, Voljaški, Cveta, Maja, Jan, Kristina, Elizabet, Žil, Tom, Lazo, Pavle, Tata, Petrina, Beton, Lora, Olivera, Jan, Sofondija, Betonka, Sofondijata, Pece, Čili, Jagoda, Rade, Viktorija, Nigde, Milena, Eva, Stefan, Dima, Nina, Noa, Emilija, Mihajlo, Sala, Milka, Suzi, John, Jan, Lina, Nevin, George, Lera, Tudor, Lamro, Aleksandar, Stefan, Mark, Luka, James Paul, Steven, Michael, Eric, Karin, Robert, Wendy, Anna. Спомни си, Господи, за здраве и спасение на чада Божия. Александр Ивановна, Никола Татьяна, Наталья Матвея, Александр Лучи, София Петр, Симон Виктор Филипп, Стефан, Жан Судовича, Димон Судовича, Судовича, Жорж Судовича, Владимир Светлов, Кристина, За спомнени прошка на главите на светежите патриарси, на епископите, свещеници и дякони, блажни създатели, които на света, святът на крайни благочестиви християни. Спомни си, Господи, за покой на душите, на починатите, че да Боже. Стефан, Анастасия, Джорджо, Тодор, Лючи, Стефан, Стив, Талия, Клод, Аристо, Трека, Трече, Ангел, Александър, Пандел, Стефан, Ира, Каламбра, Димитрий, София, Георги, Стойко, Митрия, Митле, Трайко, Душан, Коцемир, Питер, Коце, Кошка, Стоянка, Васил, Питер, Майк, Пецарка, Стоянка, Ламбе, Вера, Виолета, Нина, Владимир, Марик, Никола, Александър, Велика, Коста, Анастасия, Аристо, Стоянка, Михаил, Якова, Господь, Христе, Георги, Мили, Даница, Совка, Васил, Георги, Фанка, Торе, Доста, Мара, Олга, Яни, Листова, Евгения, Георги, Кая, Фана, Павле, Митра, Дмитрий, Стоянка, Викторина, Петя, Васил, Евангелия, Томка, Ристотона, Евангелия, Вана, Стояна, Перстепаца, Суна, Рефтилия, Томка, Васа, Цветомара, Лива, Сава, Мария, Амина, Пандора, Апостолитаса. Спомни се, Господи, за покой на душите на починаците, че на Божи. Мили, Пандора, Родина, Хамария, Манка, Краска, Евангелия, Родина, Самария, Филипова, Коце, Павлова, Лика, Левина, Душка, Лика, Малца, Лика, Петра, Святите православни си враки наши черкови философи, покойно си моите на спасение вечен живот и задница сотни. Спомням, Господи, моето невестенство и прости ми ви, живота си да мой грях вълни и неволни. Иисус Христос, наш Бог, Бог, духовно возлюбленный Бог, Пресвятый Дух, да се помолим на Господа, да се исполнят, и това бъде третата застане на местото, къде ще беше детето, да се помолим на Господа, Господи, помилуй.
Господь за царем Богом, солнечный, солнечный Господь, Иисус, Тебя прошу, что Твой Святой, как мы вас не разрешим. Готово престол Твоего, того, что Бог Господи, Господи, на реки, Господи, 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 гласом. Виздание, драки, да вам возьми свой шум, да вам Твой дикасы, саморушим, Того, что Ты нам сочинил, Господь. Свято, что Твой земной верный, на Твой дом, где Господь, Господи, Твой дом. Да се помолим на Господа, Господи, помилуй. Да вроде тот Твой, Господи, Ты растопи си се Твой поклон, си исполни земят. Да се помолим на Господа, Господи, помилуй. Покрий, Господи, се покрий нас, покрий, острани нас, и мы придем, покрий, Господи, наши жизни, святого, Господи, спаси наши души, покрий наши помилуй. Благослови наши души, покрий, слава Господи, наши души, покрий, слава Господи, наши души, покрий, слава Господи, за предложение Божьих даров, за помолим на Господа. Боже, Боже наш, Ты, Господи, Господи, на Господи, ответ на интересы наших, Господи, Бог Иисуса Христа, спаси, Бог, 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 что мы благословили Святого Сад, благослови Бога, Боже, Бог, 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 жертвы, исполнители, так, что придем за нужды и пресы. И закрой принеси, и запазим на судебном совершенно достаточно представителей, что со себе постал, честно, да, Отец, Отец, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, слава Тебе, Христа, Боже, наша слава. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Святому Святому Христос, Христос, Бог наш, кто воскресал новый, который Тебя, Святого Чистого, Бога, Святого Духа, Святого Духа, Христова, Христова, Господа, Отец. И на себе свои дары помилуй, спаси, Бога, Бога, Богровый польский вады, где все граждане,
se pomolíme na Gospoda. Господи, помилуй. За небесе мир за спасение нашите души, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За мир Василия света, благословен разсветите Божи църкви, да се винува и наситне, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За весет прави, за никой, що суверена, Божност и страх Божи великуват Бога, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За високом просветление и погони на светот и за честно до свещенство и за яконство, за свет мир и за сите луѓе, да се помолíme на Господа. Господи, За помилуй. благочестие и православен народ наш и за Христолюбивото воинство, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За да помага и да покори поносители и секој непријател и противник, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За мој град, за секој градземја и оние кои со вера живеат во нив, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За благотворен воздух, за изобилие на земји плодови и за мирни времења, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За нешто болуват, патуваат, боледуваат, страдат, за заробените и за нивно спасение, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. За се избавим от всякаква тага, грех и опасност, да се помолíme на Господа. Господи, помилуй. Боже, разшири не спаси, помилуй, запаси не со Твоята благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и Христо Дева Марија, со сите свети и самите себе, друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Господи Боже наш, чие што власт не искажено и слава недостижна, чие што било се неистина и човек пролюбие неизречено. Самиот Ти, Владико, според Твоето милосрдие, помогни на нас и на овој свет храм и покажи ни на нас и на овие што се молат со нас, Твоите богати милости и Твоите щедрости. Зашто Тебе Ти прињега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Again and again in peace let us pray to the Lord. Господи, помилуй. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Thy grace. Господи, помилуй. Commemorating our most holy, most pure, most blessed, and glorious Mother of God, the ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and each other, and all our life unto Christ our God. Тебе, Господи. O Lord our God, save Thy people and bless Thy inheritance. Preserve the fullness of Thy church. Sanctify those who love the beauty of Thy house. Glorify them in return by Thy divine power. And forsake us not who put our hope in Thee. For Thine is the majesty, and Thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти, аллилуйя. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти, аллилуйя.
iz mrtvih, ojuštijati, Aleluja. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekov, amin. Jedinorodni Sine i Slove Božji, besmrten si, izvolivi spasenija našego radi, voplotiti sja od Svjatija Bogorodici i prisnodjevi Mariji, nepreložno očevo večiri sja, rasknisjaže Hriste Bože, smrti u smrt popravi, jedini si Svjatija Trojici, proslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu spasi Pak pomir da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Bože, zaštiti ne spasi, pomiluj, zapasi nas od Tvoja ta blagodat. Gospodi pomiluj. Sponovajkija presveta da prečista, preblagoslovena, slavna Vladičica naša Bogorodice i Prisnodeva Marija, sosite sveti, samite sebe, jedan drugi si od naš život, na Krista Boga, da go predademe. Ti koji si ni darovao ove zajednički soglasni molitvi i si vedile ga na 20 Trojica sobrani vo Tvoje ime, kim ispoliš prozbite. Sami ti сега исполни ги на полезно прозбите на Твоите слуги, давајќи ни во овој век познавање на Твојата вистина, а во им дарувајќи ни вечен живот. Зашто си благ и човеколюбец Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Oh
ostavil jesi, prilepil sia Hristu, plod raspjal jesi Duhom Božim, na ume se blažene, poštalcija jesi apostolov, podizati sia tečeniju, ulovil jesi vereni si iskajane, iščetnaja množestva, temže molitvami tvojimi, od iskušenje izbavi nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Boadosi svego Spasitelu, moji vratata si je smešil kako se sile. Umrenite si i voskresnal so sebe, kako sozdatelj i osiloto na smrta si go skršil. I Adam beše osloboden od kletvata, zato asiten je ti vikame, čovek poljuče Gospodi spasine. I ninje i presno i vo veki vekov, amin. Zastupnice na hristijanite neposramena, posrednice pretvoreco neizmenljiva, ne preziraj molitvenite glasovi na grešite, no pojite kako dobra, da ni videš na pomoć nasite nas koji so verati vikame, obrzajna molitva da ih bojitaj na molenje to, zastapuvaj se koga za nas mojite počituvave Bogorodice. Da se pomolimo na Gospoda. Gospodi pomiluj. Zašto si svet Bože naš i tebe slava ti vaznesuvame, na Otecu ti Sinu ti Svetio Duh, svega i sekoga, živo si tebe kovi. Благословение Бога,
Радувайте се, праведници, у Господа. На праведниците им прилега да славословат. От првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните чтение. Браќа, се ми е позволено, но не е се полезно. Се ми е позволено, но ништо не сакам да заваде над мене. Храната е за стомакот, а стомакот за храната. Но Бог и неја и него ќе ги уништи. Телото пак не е за злоство, а за Господа и Господ за телото. А Бог и Господа го воскресна и нас ќе не воскресна со силата своја. Зар не знаете дека телата важите Христови членови? Ќе ги земам и членовите Христови и да ги направам членови на блудница? Тоа никако. Или пак не знаете дека оној кој со блудница се соединува, станува едно тело со неа? Зашто е речено, овака ќе бидат едно тело. А кој се соединува со Господа, еден дух е со него. Бегајте од блудството. Секој грех што го прави човекот е надвор од телото, а блудникот греши против своето собствено тело. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ви е даден од Бога, и дека не припаѓате само на себе си. Скапо сте купени, затоа прославете го Бога во своите тела и во своите души кои се Божи. И на тебе што ни читаше. Господи,
At that time, the Lord said this parable. A certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that fell to me." And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants." And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, "Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son." But the father said to his servants, "Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found." And they began to be merry. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants, and asked what these things meant. And he said unto him, "Thy brother is come, and thy father had killed the fatted calf, because he had received him safe and sound." And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out, and entreated him. And he answering said to his father, "Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which had devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf." And he said unto him, "Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found." Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Let us say with all our soul and with all our mind, let us say, Господи, помилуй. Lord Almighty, the God of our fathers, we pray thee, hear again and have mercy. Господи, помилуй. Have mercy on us, O God, according to thy great goodness, we pray thee, hear again and have mercy. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Again, we pray помилуй. for the venerable Christ-like Orthodox people for life, health, and salvation, and Lord our God to assist in everything, and to beat every enemy and adversary. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Again, we pray for His Eminence, our Metropolitan Methody, for priests, deacons, and all other clergy, and for
here present, who await thy great and rich mercy. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. O Lord our God, accept this the fervent supplication of thy servants, and be gracious unto us, according to the multitude of thy mercy. And send down thy bounties upon us, and upon all thy people, who here await the rich mercy which is from thee. For thou art the merciful God, and loves mankind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Паки, пакови, да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Боже, защити не спаси, помилуй, запаси не со Твоята благодат. Господи помилуй. Паки многу пати пред Тебе паѓам и Тебе ти се молиме, благи човеколюбче, да откако ке погледнеш на нашето молење, да ги очистиш нашите души и дела од секаква спредност телесна и духовна, и да ни дадеш невинно и неосудено стоење пред свети Твои жртвени. А на тие што се мола со нас, дарувам Боже, напредување во животот, верата и разумот духовен. На тие кои константно со страх и љубов ти служат, да им невинно и неосудено да се причесат со Твоите свети тајни и да се удостојат за Твоето небесно царство. Премудрост, да секогаш спасени по Твоята власт, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Иже херувими, Тройце, 3 святою пьесною, 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 3 святою п
свет мире небеснейшем, го просим от Господа. Подай, Господи. Ангела миротворен наставник, пасител на души и тела да наши, просим от Господа. Подай, Господи. Промашка и разрешување на гревовите прегрешенията наши, просим от Господа. Подай, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души, мир во светот, просим от Господа. Подай, Господи. Останатото време нашиот живот во мир и покаяние да го завршиме, просим от Господа. Подай, Господи. Христијански крај на нашиот живот безболен, непострамен, мирен и добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Подай, Господи. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и Пресудева Марија, со сите свети и самите себе еден друг, и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Господи Боже, Вседржител во единствен свет, која примаш похвалната жртва на оние кои се срце те појгуваат. Прими ги молењата и од нас грешните и принеси ги на Твојот свет жртвеник и оспособени да Ти принесуваме дарови и духовни жртви за нашите гребови, за човешките незнања. И удостојме да најдеме милост пред Тебе, за да Ти биде благопријатна нашата жртва и благиот дух на Твојата благодат да се сели во нас и на овие предложени дарови на сите Твои луѓе. По милосрдието на Твојот единороден Син, со кого си благословен, со пресветиот и благ и животворен Твој дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Мир на сите. И духој Твојму. Да се возљубиме еден со друг, да со едnomислие да исповедаме. Отца и Сина и Святаго Духа, Троицу единосушною и неразделною. Двери со премудрост да внимаваме. Верувам во единиот Бог, Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо, и во единиот Господ, Исус Христос, Син Божи единороден, кој е роден од Отца пред сите векови. Светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отца преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се овоплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше раснат заради нас во времето на Понтискиот Пилат и страдаше и беше погребен. Воскресна во третиот ден според писмото, се вознесе на небото и седи одвесно на Отца. И пак ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и царството Негово не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој живот дава, кој излегува од Отца на кого му се поклонуваме и го славиме заедно со Отецот и Синот и кој говорил преку пророците. Во една света соборна и апостолска црква исповедуваме на крштение за простување на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот на идниот век. Амин. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light of light, true God to true God, begotten not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And the third day he rose again according to Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. In one holy Catholic and Apostolic Church, I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Да застанеме добро, да застанеме со страв, да внимаваме, светиот принос во мир да го принесеме. Милост мира
da mu blagodari imena Gospoda. Dostojno i pravilno je da ti pejeme, da te blagoslovuvame, da te falime, da ti blagodarime, da ti se poklonuvame na sekoj mesto Tvojето владење. Зашто ти си Бог неискажлив, неспознатлив, невидлив, недостижен, кој секој си и неизначен си ти и Твојот единороден Син и Твојот Свет Дух. Ти од невидливо битие си не привели нас, па натиде пак си не подигнал. И не си оставил да прави седо, дека не си не воздел на небото и си ни го дарувал Твоето едно царство. За се това ти благодариме Тебе и на Твојот единороден Син и на Твојот Свет Дух. За сите знајни и незрени, јавени и нејавени добродетелства што ни се направени. Ти благодариме и за оваа служба која си благоволил да ја примиш во нашите раце. Иако пред Тебе стоят илјадници, архангели, десетици илјади ангели, херувими и серафими, шестокрилни многооки кои се возвишуваат раскрилени. Пејки, воскрикнувајки, извикувајки и говорејки ја победната песна. With this blessed power, O Master, who loves mankind, we also cry aloud and sing, Holy art thou and all holy, and magnificent is thy glory, who hast so loved thy world as to give thine only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Who, when he had come and had fulfilled all the dispensation for us, in the night in which he was given up, or rather gave himself up for the life of the world, took bread in his holy, pure, and blameless hands, and when he had given thanks, and blessed it, and hallowed it, and broken it, he gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body, which is broken for you, for the remission of sins. Amen. And likewise after supper he took the cup, saying, Drink of it, all of you. This is my blood of the New Testament, which is shed for you and for many, for the remission of sins. Amen. Remembering this saving commandment, and all those things which have come to pass for us, the cross, the tomb, the resurrection of the third day, the ascension into heaven, the sitting at the right hand, and the second and glorious coming. Tvoji odvojite, Tebe ti prinesuvame, zasite i zase. Amen.
Iosima Zlatus, Hriste Bože, pomozi mi spasi. Amin. Najnapred spomni go, Gospodi, visoko preosveteni od mitropolita Šmetodi, i daruvaj go na Tvojte sveti crkvi, pomirce očesen, zdrav, dolgovečen, pravilno da rakovodi, so slovo to na Tvoja ta vistina. Spomni go, Gospodi, ovaj grad v koji živeme i sekoj grad iz zemlje, i oni što živat vonih suvera. Spomni ga, Gospodi, oni što plovat, patuvat, bolnite, stradalnicite, zarobenite i njimno to spasenje. Spomni ga, Gospodi, oni koji prinesuvat plodovi prava dobrini na Tvojte sveti crkvi i oni što se spomnuva za siromasite i naside nas ispratinik i Tvojte milosti. I daj mi sve na usta i na srce, da go slavim i gospevame Tvoje to prečesno i velikolepno ime, na Otecu Ti, Sino Ti, Svetio Duh, svega i sekoga, živosti Te vekovi. I da bidat milostite na veliki Bog i Spasitelj naš Isus Hristos, snosite vas. Having remembered all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. For the precious gifts offered and sanctified, let us pray to the Lord. That our God, who loves mankind, receiving them upon His holy heavenly and ideal altar as a sweet spiritual fragrance, will send down upon us in return His divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, great danger and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Let the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless. Let us ask of the Lord. An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies. Let us ask of the Lord. Pardon and remission of our sins and transgressions. Let us ask of the Lord. All things that are good and profitable for our souls and peace for the world, let us ask of the Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. A Christian ending to our life, painless, blameless, and peaceful, and a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and each other and all our life unto Christ our God. Unto Thee do we commit our whole life and hope, O Lord, who loves mankind. And we entreat Thee and beseech Thee and implore Thee, vouchsafe that we may partake of Thy heavenly and terrible mysteries, of this sacred and spiritual food, with a pure conscience, unto the remission of our sins, unto the communion of the Holy Spirit, unto inheritance of the kingdom of heaven, and unto boldness toward Thee, not unto judgment or condemnation. And make us worthy, O Master, that with boldness and without condemnation we may dare to call on Thee, the heavenly God as Father, and to say, Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carството Tvoje, da биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, кои, како што и ние ги проштеваме на нашите должници, и не уведувај во искушение, но избави не од лукавиот. Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Peace be unto all. Let us bow our heads unto the Lord. We give thanks unto Thee, O King invisible, who by Thy measureless power didst make all things, and in the greatness of Thy mercy didst bring all things from non-existence into being. Look down from heaven, O Master, upon those who have bowed their heads unto Thee, the awesome God. Do Thou Thyself, O Master,
distribute these gifts here offered unto all of us for good, according to the individual need of each. Sail with those who sail, travel with those who travel by land and by air. Heal the sick, O thou who art the physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and love toward mankind of thine only begotten Son, with whom thou art blessed together with thine all-calling, good and life-creating Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Послушай, Господи Исусе Христе, Боже наш, от Твоето свето живялище и от престолът на славата на Твоето царство. И дойди да не осветиш Ти, кој седиш горе со Отецот и овде невидливо престојува со нас. И удостојни со Твојата мокна рака да ни го дадеш Твоето пречисто тело и честата крв преку нас и на сите луѓе. Боже, очисти ме грешниот и помилуј ме. Боже, очисти ме грешниот и помилуј ме. Боже, очисти ме грешниот и помилуј ме. Да внимаваме. Светињите се за светите. Теплота на верата, изпълнете се Светия Дух. Амин. Амин.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear brothers and sisters, we are approaching the Great Land. Approaching, but we should learn how to approach. We are approaching through repentance. And the church is preparing ourselves how to approach. And church, through the gospel, is showing us the example of true repentance. In today's gospel, we heard the parable about the prodigal son. One man had two sons. While this man was still alive, one of the sons came to him asking, "Father, give me all that belongs to me, my part." First of all, it's an offense towards our parents. Because our parents, what they give to us? Our life. God, through our parents, gave to us our life. And every parent, father, mother, are cutting a piece of them to feed us while we are growing. And the main goal of the parents is to put the kids on the right path, protecting them, praying for them, feeding them. Most of all, learning them of fear of God. This young man forgot all of those things, but the father is a true father, full with love, was obedient. Let's say obedient. And this young man took everything that he had with him and went to a foreign country, living sinful and spending everything that he had. In that country came famine. And this man, he doesn't have anything what to eat. And he said, "I'll go to one man, I'm gonna feed the swines and they're gonna give me something to eat." And he was eating the herbs that the swines were eating. But in the Bible is written, not even those herbs they were giving to him. And in one moment, all of us, we are arriving at that moment. Or should we arrive? He came to himself. And he said, or in Macedonian, "Si doide pri sebe si, si doide na sebe." And he said, "The servants who are working in my father's property, they have a lot to eat. I will go to my father's home and I'll ask him, Father, I will tell him, Father, I made mistake in front of you, in front of the God, in front of heaven. Please accept me, not like your son, but like one of your servants." Taking this example, this young man, are all of us. All of us, we are sinful. This treasure that we have inside us is the grace of God that everybody has. But it's up to us to decide how we're going to live, how we're going to spend that grace received from God. For our salvation or for our perishing. Arriving this young man to his father's house, his father saw him from a long distance and called immediately his servants, telling them, "Please prepare the best robe. Cover him with best robe. Give him shoes on his feet.
and put him a ring on his finger. And go and take the best calf to be married. We need to celebrate. And this young man was surprised because his father accepted him with true love. In the parable, we have this man, but in reality, it's God, the Father. Every time when we are doing some sins or going too far away from the church, from God, every time if we are returned with repentance, God will cover us with the best robe. He will put a ring on our finger. The ring is nasljedstvo. No, a symbol of what is expecting us. Nasljedstvo se naziva, sorry. Inheritance. That's the symbol. And God has promised that to us. Everything is ours. But we should confess our sins. Go back to the right path. But look what's happening now. The other son, he was coming back to his father's house. And he saw a festivity. And he called one of the servants. What's happening? And they told him, your brother came and your father is making a festivity. And this brother became angry. Like a lot of us that we are becoming. Going to the church. Somebody will become angry while we are going to the church. Trying to live the true life, following God's commandments. All of us, we're gonna find some accusations. What they're doing at the church. They cannot come here. We have a lot of examples, unfortunately. This father went to the other son. And the son told him, Father, I'm obedient to you. All of my life I'm standing with you. And you didn't even give me small lamb to be married with my friends. And now this, your son, who took everything that you possessed, and he spent in sinful life, you are preparing big festivity for him. But listen the answer of the father. First of all, everything he told him, everything that I have, it's yours. But don't forget, this your brother, he was lost and he found himself. He was dead and he is alive now. Where are we gonna find our salvation, our life? Here, dear brothers and sisters, where Christ is, where the communion is. To arrive here, first, everybody should find himself. Everybody should look in the hearts and to see the proper sins. Please prepare for the great land, and every one of you, with accordance with your spiritual father, try to fast and to pray. And God willing, all of us for Easter to be here in communion with God. May God bless you. Да даде Господ, ще поможе да се видим. Здрави живи!